Reka nongere mbasuhuze bakunzi ba Ruhuka Empire News, ndabasuje kandi bahaye ikaze mu rusange. Ndabasuje mwe muri muce byo bitandukanye, mwe mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengera bwaryo, mwese mbateye iyambo muri rusange. Hanyuma rero turi ku itariki 7 z'ukwezi kwa karindwi 2025. Mwese rero mbaye ikaze, mwe muri mu Rwanda, muri mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengera bwaryo, mwebwe muri hano mu bice byo bitandukanye, mwese namaze kumbatera yambo cyane, mbahaye rero ikaze muri rusange. Hanyuma rero mwese utiza kadasohoka, reka manze mbabwire ngo mukore subscribe nyamuneka, nimba banye natwe ku munsi ari ubwa mbere, nyamuneka kora subscribe, biraza kuba ari iby'agaciro kubana natwe umunsi ku munsi. Ariko kandi reka nkubwire ngo nimushaka kujya muri groupe yacu nk'ibisanzwe, groupe ya Ruhuka Empire, uratwandikira kuri 0788809987. ariko ushaka no kuba dutera inkunga nanone kandi wakoresha iyo nimero kugira ngo ibintu bishobora kugenda abigenda neza cyane muri rusange. Hanyuma rero tuje makuru yazindutse cyangwa se azindutse acaracara hano muri Republika Demokarasi ya Kongo, haba mu gihugu cy'u Burundi, haba ahangaha indani Uvira rwagati, aho rero urugamba rukomeje kuba ruhinanira. Mu by'ukuri ku rugamba byakomeye cyane, ariko kandi turarebera hamwe ingaruka zikomeye cyane igihugu cy'u Burundi cyamaze kuba kititera kigira ubwoba, kuko birasa nkaho kimaze kubona ko urugamba rwabasatiriye. No kuvuga ngo byamaze kusa nkaho biba cyane ibyo bari bizeye barabona bihindutse. Ubundi ibintu bitarakubaho, ubona nk'ibintu bisanzwe biri aho ngaho. Yes, ubona nk'ibintu bisanzwe biri aho ngaho, ariko iyo byakubayeho hewan angawe urabitinya cyane. Ariko ndagira ngo ndaje mbabwire hagati ya Uvira ndetse n'u Burundi, ibyo neva we yabonaga nk'ibintu bisanzwe, nk'ibintu biri aho, ibintu byamaze kuba biba ibindi ibintu byamaze kuba bihinduka. Nta kandi ntande mahitamo, nta n'uburyo bwo kubindura guhari kundi, agomba kubyakira yabishaka atabishaka. Bihagaze bite rero? Byose rero nibyo ugiye kugenda umenya muri aya makuru yacu. Hanyuma turakubwira rero mu byo kuri umusirikare ukomeye cyane ufite ipeta rya Colonel yamaze kuba arasa byamurenze arasa umuyobozi we, ese kuki yamurashe byagenze bite? Ngira ngo byamaze kuba ibindi. Hanyuma abasirikare hano ku rugamba batangiye guhinduka leta yabo nyuma kubona ko ibintu byakomeye cyane. Abacancuro se babaze kugira Uvira bimeze bite, bihagaze bite? Turaza tugiye kugenda tubireba muri rusange. Abamaze kuzenguruka umujyi wa Uvira bihagaze bite, byifashe bite? Byose tugiye kugenda tubireba muri rusange. Cyo tugusaba nta kindi, uratera agatebe cyangwa se ubane natwe nyine muri aya makuru kugira ngo umenye uko ibintu bihagaze muri rusange. Rero tuguhaye ikaze, turajya muri kare aho urugamba nyine mu rugamba muri rusange mu abantu mwe rukomeje kuba urugamba. Twabonaga mu kanya Nduhungirehe ari kuvuga ati dore abandi bacancuro bamaze kujya muri Uvira, ibyamaze kuba ibindi. M23 yamaze kubona ko n'ubundi ibyamahoro bitagihari, yegura intwaro, iravuga ati tugiye kuzegura isasu niryo rizatanga amahoro, ati isasu niryo rigiye guca impaka muri rusange. Tugiye kureba hamwe mu rusange muri amakuru yacu, twumve ese bihagaze bite, uko twamaze kuba turebera hamwe uko amakuru ahagaze. Hanyuma rero munyemere mpere mu hano muri Uvira mite ngaruka kuri wa musirikare w'umurundi warashe ndetse n'andi makuru akomeye cyane y'ibikoye muri hano muri ibi bice. Amakuru mfite yihuta cyane aratubwira iki? Amakuru arambwira ko umugabo Everest Ndayishimiye mu makuru nkuye indani kwa ndane atangiye guhamagara babagabo yirukanye ba hafi, abona ko igihugu cy'u Burundi kigeramiwe. Ngira ngo ibi bintu Everest Ndayishimiye we yabonaga ari ibintu biri aho ngaho, nyine ubundi urugamba rutarakwegera ngo urugamba rukwegere, none ubibonesha amaso, apana kubyumva cyangwa se kubishyira mu ntekerezo, niho ubonera ibintu ko biri serious. Niho ubonera ibintu ko biri serious, niho ubonera ibintu ko biri ku rundi rwego, niho ubonera ibintu ko byamaze kurangira. Ubundi urugamba rutarakwegera ngo rukwegere, niho ubonera ibintu ko biri serious. Hanyuma rero impamvu uyu mugabo yamaze kubona abacancuro babashize hara muri Uvira baje araka yabo, aravuga ati ibintu birakomeye. None ikibabaje aba bacancuro barakundana, abacancuro ntibashaka kurwanana n'izi ngabo zabo. None bari kubona ko abacancuro bagiye ubundi urabona ko muri Uvira harimo ibice bitari buze guhuza mu rugamba. Hamaze kugeramo abacancuro bo muri Colombia, Black Hotel amaze kuzana baturutse muri Leta Zunze za Amerika.
abacanje ahantu bamaze kugera ntago bemera gukorana nabo bahasanze. Ndagira ngo maze nkubwire impamvu uyu mugabo yamaze kumva ibintu byamukomereye cyane. Aba bagabo ntago bemera gukorana nabo bahasanze. Bese murabyibuka bari abasirikare bakigera hariya za Sake. Murabyibuka n'ubundi bari abacancuro bakigira za Sake ko byagenze. Bageze Sake baravuga ngo ntago turi gukorana na Wazalendo n'amabandi. Ntago turi gukorana na FARDC n'abasiko. Baratwicira tactique. Ntago turugira gute. Ibyo murabizi uko byagenze. Murabizi uko byabaye. Ahanga muri Uvira amakuru mfite Black Hotel yanze gukorana na FDNB. Urumva? None kwanga gukorana na FDNB. Ndashimiye nyine nanjye nk'umunyabwenge, nk'umuntu ukurikiye by'urugamba. Nanjye namaze guhita mbibona. Nikuvuga ngo ndashimiye kwanga gukorana na FDNB. Kuba bano bagabo banze gukorana na FDNB byatumye agira ubwo baravuga ati nimba banze gukorana n'abagabo bahasanze kandi ninza gutera itiku ninza kubyanga Kisekedi ntacyo turi buvugane bano basirikare baramuhenze n'ubundi maze iminsi mbona abana basirikare banye nta kipasa nta kigenda biraza gusa nkaho n'umugabo ari buze kuntera w'inyuma. Kandi ibi nishyizemo biragoye kugira ngo mbyikuremo. Uti gute? Nibigaragarira amaso bigaragarira buri muntu wese ko urugamba rwamaze gusatira Bujumbura. Kubera ko urabona ko mu gihe Uvira hagiye kuberamo urugamba rukomeye cyane. Intambara hagiye kuberamo intambara. Wazalendo Uvira, FARDC Uvira, abacancuro ba Black Water Uvira, FDLR Uvira. Abacancuro ati nta muntu dushaka gukorana nawe twenyine. Ibi bikaba bigiye guteza kuba Uvira cyangwa se urugamba rwa Uvira M23 yarutsinda ku buryo bworoshye cyane. Cyangwa se yatsinda abagabo kubera ko kutwumvikana kwabo kwabaye ibibazo. Nomwe ngo iyo baza byibuze kureka FDNB igapanga urugamba rwayo hariya neza. Ikarupanga neza hariya kuko urumeze ko hariya niyo imaze igihe kinini ihari yarakontrole n'uduje twabo neza. Ariko abacancuro babakimara kuhagera bavuze ati twebwe ntago dukeneye gukorana nabo mureke dukore mu buryo bwacu dufite tactique yacu. None rero ikintu cyo kibabaje kubera ko ngara abazungu nyine bahita bumva ko bazi technique ya danger kuko n'abanyamerika bari bazi kurasa bazi kurwana kandi ntibazi ibyabaye kuri bagenzi babo batashye. So ibi byose ndashimiye rero nicyo kinangiye kuguzinduka amanza kuvugaho bikaba byamaze kumutera ubwoba akavuga ko ikigaragara akigiye kugaragarira amaso nuko urugamba rugiye gusiba umujyi wa Bujumbura. Umujyi wa Bujumbura barawusiba ku ikarita singaho ndi nago mbyifuza ariko n'abantu bari Bujumbura bamaze kubona ko ibintu byakomeye cyane. No ngo Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi hano Bujumbura amakuru mfite umuntu wese bari gukeka guhita batwara. Umuntu wese bari gukeka bari guhita bamutwara bari guhita bamufunga bari gupfa kumubona gusa bagahita bamufunga. No kuvuga ngo bari guhita bamwita intasi za M23 cyangwa se intasi za Kagame nkuko babivuga niko babivuga intasi z'u Rwanda niko bahita bavuga. Hari abantu benshi bari kurengana ndetse n'abarundi nyirizina. Umuntu wese mu Burundi ufite umwana w'umuhungu uri mu myaka 17 18 yahamutse ngewe koro yarayimpamagaye reka nyibereke telefone yarayimpamagaye ngira ngo wenda uyu muntu ntago ndibuza kwibereka kugira ngo n'umuntu ataza kugira ikibazo ariko koro yarayimpamagaye mu Burundi. Urumva yarayimpamagaye ndagira ngo mbabwire ibyo mabwira ngewe ko mfite fact. Ngiye koro yarayimpamagaye dore nako kumutuko koro yarayimpamagaye mu Burundi arambwira ngo nge mfite ubwoba kubw'abana mfite. Ati mfite abana batatu b'abasore ati umwe ari kugera mu myaka 30 undi afite gutya batatu b'abasore ati mfite ubwoba ati barabatwara ati mfite ubwoba ati barabajyana kandi narababwiye muravuga ngo nayanjye ndababwira muravuga ngo nayanjye. Mu Burundi ibintu bimeze nabi. Umwana wese ukiri mutoya w'ingimbi bari kumwirukankana abana abafite bari kubacikana ababahungishiriza muri Kenya abahungishiriza mu bihugu by'ubuturanyi ndetse n'ahandi abandi ntibari kuva mu nzu
ntari kuva mu rugo kubera ko bari kuvuga ngo buri muntu wese bamutora bamujyana Uvira, buri wese bamutora bamujyana Uvira, buri wese bamutora bamujyana za Minembwe. Hari ubu tuvugana ni ubwa mbere mu mateka Neva yagize ubwoba yahibwo, ni ubwa mbere mu mateka Neva yagize ubwoba bwa murenze. Noneho nawe yatangiye kufe, hari ukuntu fesingana n'intambara, hari ukuntu fesingana n'ibintu nawe ukayibonesha amaso yawe. Kandi ibikigaragara cyo uru rugamba tutajya mu bintu byinshi, uru rugamba rurimo ruramuhiga, nta naza kurucikira. Numwango uru rugamba ruramuhiga kuko ikiba cyose kireze nacika igihugu akagihunga. Ariko ikigaragara cyo uru rugamba rurimo ruramuhiga kandi kugira ngo rukwepe biragoye. Kugira ngo rukwepe biragoye. Kugira ngo rukwepe biragoye. Dore ngaho nibereye. Biragoye kugira ngo akwepe urugamba ndashimiye. Kugira ngo akwepe urugamba biragoye. Dore ngaho nibereye. Gahondi kabisa. Ntaga rucika. Urugamba ntaga rucika. Uti gute rero gahunda ihagaze gute, amakuru ahagaze gute? Twihuse cyane. Yamaze kumenya neza ko abasirikare ngira ngo twinje muri update, yamaze kumenya neza ko nyuma ko abasirikare ba Uvira baje bamara kuza barabasirikare bacancuru bakanga gukorana n'abasirikare babo, bakanga gukorana n'abazarendo, kandi ngo bakabashaka gufata ibice kujya mu bice by'ingenzi ngo byakorohereza M23 guhita yinjira mu mujyi wa Uvira. Ngo nibyo bashaka kujya kurinda, niho bashaka kujya gushyira ibirindiro byabo. Rero hatangiye kuvuka uruntu n'intambara hagati ya FDNB n'abacancuro baje muri Colombia. Hatangiye babonye Colombia, hatangiye kuvamo ikibazo gikomeye cyane. Ndashimira ati mukore uko byakagenze. Amakuru avuga ko niyonka mu gihugu cy'u Burundi barimo baremanura muri Uvira. Niyonka. Ko bamaze kubona ko tukiraho, ndagira ngo manza menye neza ko tuvugana muri gitondo amakuru mfite. M23 yakomeje gukora ramforcement, nayo yatangiye uyu mutwe nyeshyamba watangiye kumanura ingabo ndetse nyinshi, ndetse wegera amarembo, uko bigenda kose ugenda wegera amarembo, igihari niki igishoboka cyangwa se niki ikigaragara cyo igishoboka nuko byibuze bari kureka ingabo za FDNB akabirizo zihangana. Bitari ibyo ngibyo rero M23 imaze kugira tactique ndetse n'amayeri yayo ku rundi rwego, iri gufata ingabo byibuze iri nka batayo ikazinjiza mu gace amaze gufata, agasiga izindi nyuma nkeya mu marembo yako gace, mu gace byegeranye, kugira ngo igaragaze ko itaragera mu kandi gace, kumbi akagezamo kare abandi kugira ngo baze nibamara kwinjiramo bagiye kwataka M23 cyangwa basa nkaho bagiye kwinjira mu ako gace bisange muri ambushi hagati rwagati. Ibyo nibyo M23 amaze guhinduramo nka tactique cyangwa technique. Ibi byose rero bikaba byamaze guhindura urugamba. Rero ngaho nibereye, ibi byose bikaba byamaze guhindura urugamba. Iyi ni technique cyacu M23 yavumbuye. Nukuvuga ngo iri kwinjira mu gace igahita yikamufura, yamara kwikamufura igafata abandi basirikare bake ikabasiga inyuma mu gace kegeranye nako yinjiyemo, kugira ngo bajye babona ko M23 ikiri mu kandi gace aho hejuru ngaho ari abasirikare ba Maonesho, cyo twita Maonesho. Abandi bakinjira muri ako gace bakisanga mu menyo. Ibyo ngibyo biri kwa mu bice bigiye bitandukanye buri hano mu nkengero za Uvira. Ba basirikare bose zarinde barebereza Katogota, za Ihura ndetse nyine ni mu bindi byegereye uri kwinjira Uvira, bose nta numwe wabona. Ntumaze ngo babashyizeho, ntumbaze ngo M23 babashyizeho, nuko byagenze. Ibi byose rero akaba ari byo biri gutera ubwoba Investor Ndayishimiye ndetse na Bujumbura. Amakuru ambwira ko muri Bujumbura ibintu byamaze kuba bindi bamwe mu basirikare mu bayobozi bakuru Ndayishimiye yongeye guhamagaza ndetse n'abandi basirikare. Amakuru mfite ahubwo ngo nuko yatangiye gushaka ko yakitabaza Red Tabara ngo ibafashe bare ko baza guhagarika M23 idaza gufata umujyi wa Bujumbura. Hanyuma tukira aho ngaho mbibutse ko Neva na Makenga bagiranye ibibazo, amubwira ko uko byagenda kose ngo bavuga gute ngo yaravuze ngo umuriro wakije uzawota, niko Makenga yabwiye Neva.
iramubwiye ngo umuriro wakije uzawota. Ngayo nguko rero arawota ntawota ibintu nibide arabota cyangwa ntawota. Ngaho nguko ibyo ngibyo biri kubera aho ngaho rero. Gusa turebye neza rero dusanga mu mujyi wa Uvira harimo urugamba rwatangiye rutari gukoresha imbunda. Urugamba rutari gukoresha imbunda M23 ngiye kwegura sinzi nimba ariyo, ariko ngo harimo abatasi bari kugenda bahiga bukware bashimuta bukware abamwe mu bayobozi bayoboye urugamba mu mujyi wa Uvira. Ni bande bari guhiga bukware bamwe bayoboye urugamba mu mujyi wa Uvira, bari kubahiga bukware, bari kubahiga bukware, bari kubahiga bukware, none bakanabatwara. Ibi rero bikaba byahamuye abasirikare b'ingabo z'u Burundi, bikaba byahamuye Wazalendo yigiraga kara kajya he, bikaba byamaze kubatera ubwoba. Aya ni amakuru akomeye cyane. Twihuse ibi byose rero bikaba biri gutuma bahamuka, bigatuma ubwabo barasana. Uti gute rero? Nkuko nababwiye umusirikare ufite ipeti rya kapiteni yarashe umukozi ushinzwe itumanaho wa Jacques Palusi wari guverineri wa Kivu y'Amajyepfo wahunze Bukavu akajya mu mujyi wa Uvira. Amafoto agaragaza Lungele Mbiso aryamye hasi yarashwe mu gatuza ahita apfa. Ibinyamakuru bitandukanye muri Kongo byemeje ko iki gikorwa cyabaye kiba ku isaha saa 9 z'umugoroba muri Uvira ahitwa Tupendani. Umusirikare amaze kurasubira mukozi wa guverineri Perusi nawe ngo abaturage bihoreye baramwica. Lungele Mbiso niwe warukuriye urwego rushinzwe itumanaho rwa guverineri ya Jean-Jacques Perusi akimara kwemerwa n'ubutegetsi bwa Kongo. Ntabwo hamenyekanye cyavuye ku mpaka zateye umusirikare kurasuya muyobozi, ngo cyakora amakuru avuga ko hatangiye iperereza. Ngo kuva mu mujyi wa Bukavu hafatwa na FCM 23 ubutegetsi bw'intara ya Kivu y'Amajyepfo bwahinduye bwahinduye abasirikare benshi ndetse b'abayobozi ndetse n'abapolisi hari muri biriya bice. Gusa amakuru avuga ko abaturage abayobozi bose bavuye muri Bukavu hari no muri Goma abenshi do Uvira imeze ngo Uvira irapakiye. Ubu tuvugana Uvira nkuko ari imeze mu mujyi wa Goma, ubu ngubu ni très populaire, ni très militarisé na très popularité, niko bimeze. Ubu tuvugana Uvira ni nako gace gakomeye kari muri site Kivu. Ubu noneho umuriro ugiye kwakira, ubu ni ivumbi rigiye gutumukira pe, ubu ni ivumbi rigiye gutumukira. Hanyuma rero twihuse cyane tukuva muri ibi bice. Nta rugamba ruri kubera muri Uvira cyakoze mu nkengero, hari kubera mu rugamba rukomeye cyane. Nta rugamba ruri kubera muri Uvira cyakoze mu nkengero, hari kubera mu rugamba, hari kubera intambara zikomeye cyane ziri gusa nkaho ziri kujya zisatira umujyi wa Uvira rwagati indani kwa ndani. Dugaruka inyuma gato cyane rero amakuru tubwira ko hanga mu gace uvuye za uri kuza za Kamanyola na Rusizi hakomeje kuba mu rugamba rukomeye cyane aho Wazalendo ziri kuzinduka zicana umuriro kuri mama 23 zikazinduka zibarasa mpaka zishaka kubasubiza inyuma. Amakuru avuga ko nyuma kubona bacancuro rero bamaje kumanuka baza ngo baje gusubiza inyuma M23 mu cyo byo bitandukanye. Amakuru avuga ko General Masunzu yamaze guha ikarita map abacancuro basigaye Kisangani ndetse bagiye guhitaberekeza nga muri teritwari ya Walikale. Amakuru avuga ko ngo hari abandi basirikare nyuma yo kubamena za Karemi ngo bagiye gushaka inzira ibageza ahangaha hafi na Bukavu, ngo bagahita bamwe bagahita bahera ahangaha Bukavu barasa bazamuka, abandi bakabahera bagahera muri teritwari ya Walikale. Amakuru avuga ko abari buze kurwana bahereye nga muri teritwari ya Walikale ngo baza gukora igishoboka cyose ngo mpaka bagagagisha yuko byibuze bivuganye bamwe mu bayobozi ba M23 bayoboye urugamba hariya, ndetse ngo bamaze guhabwa amafoto. Ngo General Masunzu yamaze gutanga amafoto y'abayobozi bari kuyobora urugamba anga muri teritwari ya Walikale.
ngo gahunda ahangaha ngo ni ukwigaragaza kurasa bamwe mu bayobozi ahangaha muri teritwari ya Walikale bayoboye urugamba. Amakuru avuga ko rero ngo abacanshuro nta kindi kintu kibazanye ngo ni ukuza gufata Walikale yose muri rusange, ngo ndetse n'abasirikare begereye Walikale cyangwa se ibirindiro by'umutwe w'inyeshyamba wa M23 bigegera ahangaha muri Walikale ngo bigomba kuraswa bigakurwa mu nzira, bigakurwa mu nzira ngo mpaka bongeye bagahita bapusa bakabazana ahangaha muri Masisi, ndetse bagahita baboneraho inzira iza gufata umujyi wa Goma. Ibi ngibi nibyo basinyanye amasezerano na Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo ko bana ba Black Water cyangwa se bana bacanshuro baturutse muri Colombia bagomba kuza bagafata umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu. Amakuru avuga ko bano baje Uvira bari buze guhera Uvira barwana mpaka bakaza bapusa bagahera Bukavu. Kuvuga ngo bamwe barahera Bukavu abandi bahere mu gihugu bahere Walikale mpaka baza bahuriza hagati bafate Bukavu ndetse bafate n'umujyi wa Goma muri rusange. Ese ibi bintu baraza kubigeraho cyangwa ntago bari buze kubigeraho? Gusa ariko kandi M23 ikaba yamaze kubisora itangazo igaragaza ko leta Kinshasa yamaze kuba irunda ingabo nyinshi cyane imbere y'ibirindiro bya M23. Ariko ibingi M23 nayo bivuga isora itangazo ahangaha nawe ni nko kwirizariza cyangwa se aya matangazo itanga ya buri mwanya buri segonda ngo no kugira ngo nese igihe batangiye byatanze iki, igihe batangiye ibyo byatanze iki, bavuga bagiye barwana bareke gutanga amatangazo ya buri segonda. Bari kuvuga ngo M23 ngo M23 ashitangazo hanze ngo tubabajwe no kubona ngo cyangwa tumenyesheje ko ngo leta Kinshasa coalition ngo yarunze ingabo nyinshi hafi y'ibirindiro. Nyine baje kurwana, baje kubakura, baje kubarasanya abakore mu ibyo bice babasubiza inyuma babajyane mu birunga nkuko bahora babivuga. Ariko ibi ngibi babikora kugira ngo M23 ngo niyirwanaho ngo kinyamwuga ngo ntibaze kuvuga ko ngo yahohoteye. Ubu se turacyari muri gahunda, ubu M23 iracyari nk'ibyo ngibyo. Gahunda ni ukurasana, gahunda ni isasu ngiri buze gutanga amahoro, itange n'agahenge. Bitari ibyo ngibyo ewan bombi rinatomuka kabisa, nta yandi mahitamo aza kuba hari. Gusa ikigaragara cyo hagiye kuba urugamba rukomeye cyane. Hanyuma amakuru avuga ko muri teritwari ya Walikale hazindutse urugamba rukomeye, hazindutse intambara kuri kote ya kano gace kegereye Masisi, hazindutse urugamba rukomeye cyane aho ngo Wazalendo ndetse na FARDC zindutse zirasa ku bindiro bya M23 aho bari bakeka ko ngo M23 ngiri gutegura urugamba rugatakana none rukora advancinga rujya kwinjira mu gace gaherereyemo kandi ingabo za FARDC anga muri Walikale kugira ngo bakore muri ibyo birindiro. Ariko amakuru avuga ko umutwe w'inyeshyamba M23 utigeze wimuka cyangwa se ngo wimure ibirindiro hano muri kano gace hose, ngo bagerageje kurwana bagasubiza inyuma iki gitero bari bagabweho muri rusange. Ayo niyo makuru twakomeje kugenda tumenya cyangwa se tumenya mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Twihuse cyane ariko kandi amakuru akatubwira ko ahanga muri Rucuro hazindutse kandi urugamba by'ukuri aho Wazalendo n'umundi zikomeje kwinangira imitima zivuga ko mu by'ukuri bagomba kuri ishoka cyose bagasubiza inyuma umutwe w'inyeshyamba wa M23 ariko bikanga bikabyibusa. Ariko kandi amakuru akavuga ko Pinga mu nkengero naho hazindutse urugamba aho n'ubundi still Wazalendo zizindutse zirasa kuri M23 aho bavuga ko ngo M23 yamaze gupanga kwirukana ingabo zose ziri muri Pinga ndetse ngo bikaza kurangira bashobora kuba bayigarurira, ariko byose byamaze kuba biba iby'imfabusa muri rusange. Hanyuma muri raporo mu by'ukuri amakuru avuga ko igisirikare cya Uganda ngo kize gushyigikira umutwe wa M23 ngo mu by'ukuri ngo amasezerano basezeranye Kinshasa ngo akaba yari amasezerano bita ngo ayabaringa. Amakuru avuga ko ngo bashingiye ku kubona ingabo za UPDF zikomeje kurasa amayima ndetse na Wazalendo ngo kandi Wazalendo zifatwa nk'icyitegererezo hano muri Republika Demokarasi ya Kongo, ngo byose bikaba kugaragaza ko ngo igisirikare cya Uganda ngo cyaba kiri gushyigikira umutwe wa 23. Ibi byose rero mu by'ukuri bikaba byamaze kugenda batereteranya ibimenyetso, ariko kandi natwe muri rusange bikaba ari ibintu dushobora kuba twakemeza kubera ko ugereranyije n'ibimenyetso dushobora kuhita twaba tubihuza. Ariko ibi ngibi biri kuvugwa ntabwo twabihagarara 100%. Ibi ngibi ni birimo kugenda bivugwa muri rusange.
hanyuma ariko kandi igisirikare cya Uganda iyo ngiyo za Bunia kikaba kiri mu kazi gakomeye cyane nyuma y'uko bivuga ko bafashe umugabo bita Kaina Innocent wari washinze umutwe w'inyeshyamba ndetse nawe na Tomar Banga. Amakuru akavuga ko Kaina Rugaba uyu musirikare ngo yaba yaramufashe akamubika, ariko ibi byose tukaba tutari buze kuba tubyemeza 100% kuko ntabwo tuza kuba tubyemeza. Amakuru avuga ko Kaina Innocent ngo yaba ahari, ariko ngo bikaba nta kintu na kimwe birimo biramara. Bivuga ngo Kaina Rugaba yaba arabehe Kisekedi ibijyanye n'imikoranire. Hanyuma rero nta bindi bintu bidasanzwe turebera hamwe uko ibintu biza kuba bimeze kuri tele cyangwa se mu bice byombi bigiye bitandukanye. Reka tuba dusoreje aha ngaha amakuru yacu yazindutse, tuza kuba dusubira amakuru yacu ataha. Mwakoze, ndabashimiye muko tunagaruka. Bye bye.